Twongeye kandi kubirizaho bakunzi ba Master TV One aho muherereye abari ku mugabane wa Afurika, Uburayi, Amerika na Australia mwese turabasuhuje. Uyu munsi ni tariki 21 z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi 2025. Tugiye kubagezaho amakuru avugwa mu burasirazuba bwa Congo duhereye mu misozi miremire y'Umurenge mu nkengero za komine ya Minembwe cyangwa se ubu isigaye yitwa teritware ya Minembwe. Kuko twakomeje tubibabwira ku munsi w'ejo nuko abarundi bakoze deployement muri biriya bice bikikije Mikenke, aho ngaho turavuga za Mikarati, za Nyamara, za Nyangezi ndetse n'ahandi hagiye hatandukana nka za Gatenga. Aho hose bakaba barabashije kuhashinga ibirindiro. Reka twibutse abadukurikiye ko ingabo z'u Burundi zabarizwaga n'ubundi muri ho plateau ya Minembwe, zahoraga mu Cabijombo, zaza muco hagati igihe zifite kugaba ibitero kuri Mikenke, ariko nta birindiro zagiraga muri biriya bice. Ariko kuri ubu ngubu zikaba zamaze kuhashinga ibirindiro bikomeye cyane kandi ibirindiro byinshi mu bice bigiye bitandukana. Andi makuru n'ubundi avuga ko hari ubushamirane bukaze cyane hagati y'abasirikare b'u Burundi na Twirwaneho ikorera mu nkengero za teritwari ya Minembwe. Gusa kugeza amasaha nta sasu riravuga. Ni nyuma y'uko abasirikare b'Abarundi bahaye Twirwaneho amasaha 24 ngo babe bavuye muri Mikenke bose uko bangana. Twirwaneho irabasubiza iravuga ati nta handi twaje kuko ntitwava mu Mikenke ngo tuje i Burundi, ntabwo turi Abarundi, turaguma mu Mikenke. Mu Mikenke ni iwacu. Mikenke ntabwo ari umusozi w'igihugu cy'u Burundi. Rero nyuma yabwo abasirikare b'u Burundi n'ubundi usa nkaho bari bizeye ko Twirwaneho ishobora kuba yabatinya ikaba yakoze ibirindiro byabo mu Mikenke, ariko Twirwaneho ntiyigeze inapima gusubira inyuma habe na santimetre n'imwe, ahubwo yarushijeho n'ubundi kwigira imbere yagura ibirindiro byabo. Kugeza amasaha igihugu cyangwa se akarere ka Minembwe nuko kifashe, nta sasu riravuga, ariko umwanzi ari hafi isaha n'isaha urugamba rwatangira. Ahandi n'ubundi havugwa abasirikare benshi cyane ni kwa Murima, haravugwa abasirikare Abarundi benshi bagera ku 2,000 binutse za Bibogobogo, abandi bakaba binutse Ibaraka, bamwe ngo bakaba bazungurutse baheze inzira ya Nakatete bashaka uburyo bakwinuka za Rugezi, abandi nabo n'ubundi bakaba bazamutse kuri point zero ngo ariho bashinze headquarter nini cyane izo supplying cyangwa se izo zigaragaza kugenda yatabara ibindi birindiro byabo biri mu muco hagati. Bakunzi ba Master TV One, nimba ari irya mbere ubanye natwe turagusaba ko wakora subscribe. Amakuru yacu n'ubundi reka tuyakomereze mu mujyi wa Bukavu, hakomeje kuvugwa umutekano usesuye nyuma y'ubwo ababandi bateye aho yitwa Ipanzi muri Bukavu bakabasha kurasa abantu bamwe bakabakomeretsa ndetse bakanyaga n'abandi, abandi bakabasha gushimutwa. Izo byose byabaye nyuma y'ubwo M23 Twirwaneho batagenda bakora imisako mu mazu, bituma amabandi yarihishe Ipanzi agira ubwoba, akora ayo mabi yo kunyaga abantu ndetse no kubarasa. Nyuma yabwo aza guhunga, abandi umutwe wa M23 Twirwaneho baza kubafata barabafunga. Rero nuko byifashe muri ville ya Bukavu, umutekano ukomeje kugaragara mu bice byose bigize uyu mujyi wa Bukavu. Andi makuru n'ubundi avugwa n'ay'imirwano irimo kubera imwenga ihuza M23 Twirwaneho n'abasirikare b'u Burundi FDLR ndetse na Wazalendo ku gufatanya na FARDC. Hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane ndetse ikoreshwamo amadrone ya kijambere. Leta Kinshasa ikomeje kugenda n'ubundi ishotora M23 na Twirwaneho ndetse ikabagabaho ibitero bya drone. Gusa kuko tubikesha abanyamakuru bari mwenga bavuga ko n'ubundi Twirwaneho M23 bahagaze neza ku rugamba, nta na santimetre n'imwe bashe basubira inyuma. Andi makuru n'ubundi dufite navugwa ikamituga, aho umusirikare wa FARDC yarashe umwana w'umukobwa w'imyaka 25 amuziza kumwaka telefone yiwe. Ubwo bahuraga n'uyu mwana w'umukobwa yamwatse telefone, uyu mwana w'umukobwa yanga kuyimuheza yihagararaho, bituma bibiviramo igare ryiwe. Umusirikare ahita kokinga cyangwa se arashaje, ahita arasa uyu mwana w'umukobwa agwa mu mujyi wa Kamituga. Andi makuru n'ubundi avugwa nuko muri Kamituga Wazalendo bakomeje gukora iyicarubozo
muri video yazungurutse ku mbuga nkoranyambaga igaragaza umugabo w'imyaka 50 irenga akubitwa cane acirwa mu maso ahambirwa akandoyi cyangwa se muhambira amaboko inyuma. Wazalendo bakomeje kwigamba bavuga ko bamukuye mu rusengero ngo bamuziza kuba ari umugambanyi, ariko ubwo mugambanyi bamuziza ntabwo bigeze babuvuga, gusa muri video bigaragara bamukorera iyica rubozo. Rero nuko byifashe muri kara gace ka Kamituga gakomeje gukorerwamwo amabi menshi cyane na Wazalendo. Nshuti bakunzi ba Master TV1, tukaba twabashimiye kuba mwemeye kubana natwe, mugire umunsi mwiza aho muherereye mwese.